Angel temen tuturamu. Udah cantik guys. Tuturamu. Cantik dia. Wih, ada ondel-ondel. Ondel-ondel kemalaman. Ondel-ondelnya cantik sekali. Ada bocil. Ngapain cil, bocil? Bocil. Joget ya teman. Ondel-ondelnya lagi istirahat. Istirahat. Mungkin dia lelah ya teman-teman. Lagi nongkrong deket apa itu teman-teman? Warung dah, warung. Bocil, ayo. Mana dia teman-teman? Malu dia. Krunya lagi istirahat. Mari teman, kita samperin. Tuh mahkotanya. Ada apa itu? Berlian. Matanya pening sekali. Ada tai lalat teman-teman. Merah bibirnya. Wajahnya glowing. Iya, glowing. Tuh, rambut jambannya, panjang sekali. Dagunya, cantik. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, dibantu subscribe. Iya, dibantu subscribe. Dadah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.